Paucheti Jumpham Oiba Maru Pau Karabet Taujari. District Nipanda Jumthong Sitna test of the Samaga Contra positive Paramle. Langagna ICU Pamung Masing Hangadan View, Mirabai. Manifol Langagna COVID-19 Liza Tangana Bagit Lalong when the Sangsila Clipper, Jumthong China Mioi, any testing Tauki Kongsang Asikimanung Chana. Manipurgi Tongan Ba District Nipanda Mioi, Dishing Amaga Samaga Maru Matoi test over the Mioi Sama Contra positive Paramle. COVID na sibagi sang antan na paligag na ICU pamung basing angat ang biyo ay napasoy ACG MLA. Kumari AK Mirabay na pangkhre. District Administration Impal East na local MLA abadi local club singa. Kusam naraga sa takiba yung tong china sa tawag COVID testing to district asige kontrapam ACG marong chanba. Uyumpok ta yung tong chamagasuk na mga kimbiyoy sani humpotra mga COVID test okay. Masih mioi kuntra katarit positif orang ke test tawari pesing asing manung jum dagi satuk tawa mioi jama gambar drama toy test tawada mioi kuni toy positif orang ke positif ai bagi sang sada 11.52 ne jum dagi thok tuna satuk sachin tawtun dai ba mioi marfu gambar test tawada mioi tara manga positif ai ke amrom da tarir kulgi jum taraga manga dagi jum dagi satuk tawa mioi di fu gambar toy test tawada mioi ama positif orang batheng na ke District asigi wena khungang ani asigi jumthong chama kungi mioi som taraga taruk test tawada mioi kontraga nipan adu positive param batheng na kibane amrom da district administration Impal West na local MLA amadi club singa khusam naraga tawbung khok awang leka de sathakiba jumthong chinna COVID-19 test ting chathakibada jum chani gi mioi chamri sukna manga COVID testing tawke masagi manung da mioi kontraga taruk positive param ke mioi chamri sukna manga asigi manung da mioi chani kontrana Jumdagi mapan thuktana jumda leiba mioi singne mioi gaglo basiki manungta mioi kuntaruk post baram ke amade jumdagi chathokpa mioi chamaga humpudra manga test tawada mioi tara post baram bathengna ke aire Sosanpur district ki wena Salem bank de jumthong chaba kuntra taruki mioi chahum test tawada mioi tara ka mari post baram ke district asigi torbung da jumthong jangkhai ki mioi chama sumna ani test tawada mioi mari post baram ke Pherjol district ki Langjai Faida Jumthong Kuntragi Mioi Humpuga Taret Test of Mioi Home Post Baram Ke. District Sigamanung da Ramdai da Jumthong Hongi Mioi Home Test of the Mioi Amata Post Baram Kide. Besnober District Tanga Samukol da Jumthong Kuntragi Mioi Humpuga Taret Test of the Mioi Amata Post Baram Kide. Thawal District when a Sarang Pat Maninglika the Mioi Tara Post Boy Ke. District Sigi Wangzing Hodam Bad Test of the Mioi Kungamatoi Post Boy Ke. Kaksing district ki Kaksing Sumnak ward number 4 da jumthong sama tara ki mioi chani ni food test over mioi mari positive param ke Jiribam district ki Lakhipur ward number 8 da jumthong tara ga taret ki mioi kuntra manga amade Lakhipur ward number 9 ki jumthong tara ga mapan ki mioi ni fu ga taruk test over mioi amata positive param ba thengna kide Tawbung khok da pangthok pa jumthong chitna chathaba testing adu be yang sen phla ke pasoi AC ki MLA ke Mirabai na hai Manipur da COVID-19 na baram oraga imung kia Sen na kaina bagi awa maisa langle phibam asida laigang na sakot tharangi thabak punamak lepi don hospital singda ICU bed masing ekadana miyang ge ponsi kanana ba thabak ta miyang thambio aike mangrai pasoi AC gi uno hoglak hangdoli ba COVID care center sing ase masagi capacity gi mathakta anaba leire COVID-19 state asida handrakadra haina panarambani atu handhabagi mohta ising isau kumna no bagi hengalagle Pasoi esida COVID laksin na ba phanak kan khona ba su post pa bi sang hengala padana tana mioi ge agi ponsi pikham nakre hospital sing da ICU phamung basing hengat ta asina phibam soklaba anaba kya lekana bangam dana Leikhidraba sina COVID na sibagi sang wang bane miyam gi mihut amoina aina aigi nungsiraba miyam kaina bada asi yauna waraba matam asida haklina awaba mayuk nariba imung adudi kari oramgani haike mirai ba hai miyam na COVID-19 laichat asida gi kap thok pa Komthok pa thoksa dabdagi mahutta hiena section na lengang na piriba SOP singa na chana ba kona biyo hospital da phamung phangdabagi ICU phamung phangdabagi amadi oxygen phangdabagi ka ngaw riba mayam ase khanbiraga lengang na chakot thorang ki thabaga sile piraga miyam gi punsi kanana ba kona ba da hiena thawai yausin biru aina bhangna makata ke makatarak ba atop pau amadana COVID thengna ba lokhiba contract doctor medical staff singi thapanga gi talapi bidre COVID-19 state asida akan ba safu pirak padagi laichat asibu thengna pa lenga na order thoktuna contract daily wages oil lokhiba doctor nurse amade multitasking staff singi thama ngarong gi talab lenga na pithoktana leire fresh na phangpa pau gi matungina hokiba sahi lising ani kunda state asida mayuk nakiba
कोविड की अहम वेब अदुसु थेंगनब हांगदोखिबा तोंगान कोविड केयर सेंटर सिंगदा मथौ तौनरब सही अदुगे अगस्त 29 डॉक्टर नर्स अमदी मल्टीटास्किंग स्टाफ सिंग के लौदुना थबक तौबा हौरखिबने स्टाफ सिंग असी था अहुमगी कॉन्ट्रैक्ट की मखादा लौखिबा ओरबसु लाइसर असी मपुंग फना लक्सिन बंगम दफदगी था अहुम अमगा सांगतोक्तुना फेब्रुवारी फावबा थबक तौगे अदुमैनमक स्टाफ सिंग असी की तलब की डिसेंबर था फावबदंगी ओइना पारका जनवरी अमसों फेब्रुवारी थागी ओइनदी हौजिक फावबा पीदना लेरे मसिगी तुंगदा कोविड की अनिसुबु वेब असिन स्टेट असिदा अमु अकनबा साफु पिरकपदगी कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल स्टाफ सिंग असी अमुक हन अप्रैल 26 थबक हौबा तौबा हवनके हंदकी सही असिदा थेंगनरिबा कोविड की अनिसुबु वेब असिदा मी नाबगी सांग यामना वांखलकपदगी हानदगी लेरकलबा कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ सिंग दसु कोनरकतबदगी स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट मतमतमगे ओइन ऑर्डर थोक्तुना तंक क्यारक्टर डॉक्टर नर्स अमदी मल्टीटास्किंग स्टाफ के मखाताना लौरे असोमदा सही असी अप्रैल 26 थबक तौबा हौदुना था अहुमरोम सुजलकलबा असी फावबदा थवाई खोबाक हापतुना लाइसर असी बहाक्तेना बयुकनरिबा डॉक्टर नर्स अमदी मल्टीटास्किंग स्टाफ सिंग असी तलपमता हौजिक फावबा पिथोक्तना लेरि आइरे मसिगिसु मथक्ता लाइसर असी थेंगनबा फ्रंटलाइन वर्कर सिंग असिना लौरिबा थौदांग सिंग असिबु येगलगा मखोगी पुनिंग थौखटपोइना कोविड वार्ड मथौ तोरिबा मथौ तारिबा डॉक्टर सिंगदा नोमदा लुपा 500 की चांगदा था अमदा लुपा 15 नर्स सिंगदा नोमदा लुपा 100 की चांगदा था अमदा लुपा 13 अमदे अतै डॉक्टर नर्स एम्बुलेंस ड्राइवर अमदी स्टाफ सिंगदा नोमदा लुपा 150 की चांगदा था लुपा 15 इंसेंटिव ओइना पीगने आइना हौखिबा मे 13 मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना मीडिया फोंदोखिबा लेखरबने मासिगे मरी लेना मणिपुर लेगा की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की डिप्टी डायरेक्टर सोइमिनलान लाइगन ऑर्डर थोखिबा लेखरबने ऑर्डर असिगी मतुगिना डॉक्टर नर्स अमदी हॉस्टल स्टाफ खक्त नतदा अयुनोथिल नाइदना मपानदगी ऑक्सीजन पुसिलपगी थबक तौरिबा गाड़ी ड्राइवर सिंग द ट्रिप अमद लुपा लिसिंग अमदी हैंडमैन सिंग द लुपा 100 इंसेंटिव ओइना पीगने हान लाउथोखिबने अदुबो हारिबा अहेनबा सेनफम सिंग असि पीबदी लाइरदना कॉन्ट्रैक्ट ओइना थबक कौखिबा असिदा लाउथोखिबा थागी पिफम थोप तलब फावबा पीबीदन लैबा असि यामना लाइबक थीबने नागालमरोमदा हाइरोक AC की ओइना कोविड न लेखिद्रबा मिoi 9 की इमुंगदसु लुपा लिसिंग यांखै मतेंग पांखरे हाइरोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA थोक्सोम राधे CM सिंह लाउथोखिबगी मतुंगिना कॉन्स्टिट्यूएंसी असि की मनुंग चदा लैबा कोविड 19 मरम ओरग लेखिद्रबा मिoi 9 की इमुंगदा ngasi lupa lising यांखै मतेंग पांखरे ममांगदसु लेखिद्रबा मिoi 3 की इमुंगदा चप मानबा सेनफम मतेंग पांखरबने हजू फावबदा लेखिद्रबा मिoi 12 की इमुंग सिंगदा तेंगबांग असि पीखरे हाइरोक AC की ओइना हांगदोकलिबा कम्युनिटी होम आइसोलेशन सेंटर दा SOP ngasi पांगथोकिबा तेंगबांग सेल येनथोकपगी असंबा थरोमबदा सेनफम अदु लेखिद्रबा सिंग इमुंग मनुंगी मिoi सिंगदा हाकथेंगना खोसिनखिबने थरोमदुदा सरुक याकिबा TS राधे CM MLA ना आई कोविड 19 न मरम ओरगा लेखिद्रबा यारोपसी यामना नोआइते लोइनना इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक याबक लोइदना इमुंग अदुगी लेहौरिबा इमुंग मिoi सिंगदा खानादा वरबसु मतेंग ओइनबा AC असि की टास्क फोर्स अमरि कमिटी की थौमी सिंगा तानरगा सेल की मतेंग असि पांखिबने मागना मखाताना कोविड वैक्सीन कापन मरम ओरगा सही यहुंगे मतुंगदा लेखिद्रबा यारोबदी लुपा लाख तरा कंपनसेशन पीगनी हाइना लाउथोखिबा दु अमुक निंगसिंगलादुना हाई कोविड वैक्सीन काबलिबासी अवाबा अमसुं खुदोंथिबा नंगननबा नते लाइसदसि संदोकपा थिंगनबा अमता गारबा उपायदि इदा कापथोकपा असिने कनागुंबदा अरेंबा थाकी पॉलिटिक्स तौदुना अकुबा मेंग द वैक्सीन काबलबदी सही यहुंगे मतुंगदा सेगनी जोंग ओनगनी हाबदा चिंगबा ओइदबादबा कया संदोक्तुना मियामदा अकीबा पोखलिबासी थाजबिगनो सोइदना वैक्सीन कापियो हौजी यूरोप का पियंगलेबा मियाम अदुदे वैक्सीन लोइन कापखरबनिना मार्क्स वाबो उपत्रिबा अदुनी हानसु पनखे अखोई मियोबेगी पोंसी हाबसी तंबा गंबदी नते अखोई पुनमक ngahaki taibang lila yaw lakpane अखोई असेंग मपुदी अखोबो सेंबा मपु अदुने अखोई मसेल अमगा अमगा नुक्सिनबा मतेंग पांगनबा हाइबा असिदगी हेनबा लेते इलेक्शन की मतमदा इसा अपांबा पियोइद भोट पीबदा करिसु अकाइबा लेते कोविड लाइचत थेंगनरिबा असिददी पॉलिटिक्स तौनदबा फगने अखोई मसेल अमतो ओइन पुनसिलगा लाइचत असि माइथेबा पिननबा होनमिनसि आदसु मागना अपील तौखे मणिपुर की खुंगंग की लमसिंगदा लौसुमल नोपी सिंगदा हंतना पीरे चप मानबा थबकी चप मानबा खुसुमल पीगदबनि आइबा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा ये कमरी लो के सेमदुन होदरबसु मणिपुर की मरुवेना खुंगंगी लमसिंगदा लौसुबा यावरिबा नुपी सिंगदगी लौसुमल हंतना पीबीरे लाइंगा की मैखैदगिसु अखनाबा मिहिंग अमता सनबा लेत्रे मणिपुर की अपुनबा मिसिंगी चादा मरफुदी लौ सिंगुबा की थबक तौबा स्टेट अमने स्टेट असेगी निंगसिंगबा थोक्त्रबा पुवारी की मतमदगी हौना नुपी सिंगना मणिपुर की सेनमिलोंदा अचौब थौदांग लौदुना लाकपने
Masimana lamdam asi India khakta natna malem pumbagi oina nupi singbo awangba thakta ikai khumnaba lamdam ama oiribane. Laibak thibadi state asida nupi amadi angangi mathakta chathaba tongan tongan bamyut milagi thokdok singi sang wangbata natana nupi sinmi sing asi nupa sinmi singi yangnabada khusumal ka hena nem na pinare. Lau pengba amadi lau lingba ki thabak yauriba nupi sina nongbada supna gi lupa chani yangkhaidagi samri fawo fangle. Loinana lauri siamana chingba lau subagi thabak tawriba nupa singa lupa samri dagi chatret fawo pire. Wafam masih kemari lainana salah lebak na Manipur gi manung hanjinba mafam sing jauh na tongan tongan ba mafam sing lafam sing thabak subagi yauriba nupi singa una tu nopuri chana bada makoi ge khusumal hantada pibiri aiba phayak singna khangba ngamkhe. COVID-19 na sahi anirom chaitheng piduna sufam dompham leitabadagi lairaba imung kya amadi sahum mai munakhibane adum bainama lau singu pantha jorokpada maru oina khunggangi nupi singna lau sudana sel tanba yaragane habagi nuwaiba leiraga su khusumal pikna pireba maramna awaba kokpagi mami leitre nomagi ayuk pung mapandagi numidang pung manga phauba saraba kalen gi maisalakta pung nipal lom lapuk tathabak sobada sumnagi lupa chani yangkhaidagi chahum phauba khakta pire. Imphal West ki manung channa leiba Pasoi Assembly Constituency ki lofam amada Presna labukta lau pengba jawram ba sana jawbi ko pinupi amana hai haukiba kumza lising ani kun gi angan basaruk tagi hauraga sahi acida su loigani habigi thazaba leitriba COVID-19 na baram oiduna thabak sufam nompham leitabadagi chara henba phawo yauke laibak phabadagi lega na cheng pirakpadi khara makai safake Adumoinama imung ama puna na pohon apa hai besida siang khaktan yadaba angang nupi mahima sing tambagi thabak singi damakta sel chattaba yadaba maramna awabadi kokpa leikide lau pantha lakpa amadi lenga na su lau singo bagi thabak tharom sing di state asida thamliba karifu tagi komthokani airakpadagi harau paukhe hauke banamit kunni romdagi lau kumdan lau pengba amadi lau lingban singba thabak sing yawba hauke adubo charaba kalen ge masalakta ikpung mapandagi nabidang pung mga phawwa Pungni pal lepta na thabak subada sumnagi lupa chahum dagi samri phau dagi hena phangba ngamde nongma numit chuppa amalabukta leiba maram atopa thabak haidoktuna subagi tanja su phangde maramasina lau kumlubadagi phanglakpa selna imung manungi cheng wanba amade nongma da sangdaba yadraba polam sing leina da phona bada awaba mayoknare Saragasida COVID-19 ki vaccine kaprabadi thab ingkhang sathok sasin tawpada athingba leirakani haiba lenga ke wafam sing asin amuka su landang halle Vaccine kapluraga haudu leikrabadi kanada imungi awaba mateng pangbigani aibagi mi baibasu boktabang ngamde aina sana jawit makhatana phongtorakle Bisnupur district ki Kombi Assembly Constituency ki manung chana leiba lokol amada thawak soba yawrambe ayingbi kobi lukhrabi amgi maikei dagesu COVID-19 na marap oidana subham nompham nomgi leitabadagi imung punana bokhodabada awaba mayuknabadagi lau phawbadi suba phangjaba asida harauba phawe Adum moinama ayupung mga dagi lau kumdana pung tramathoi taraganitoi phawba thabak suraba matong yumda kumdana yumgi thabak amuk tawna buhona ba oiba maramna awaba kaya mayuknai sarga sida lau pugu singa su thabak suriba nupi singa si thabak subagi khongjel tappa amade pangal soli haiduna sumnagi lupa chari yangkhai dagi chahum phawba kakta pire masina imung manonggi awat apa menbada konatana leiriba sarga sida ana hek jarupa matamdadi awaba oi Ningsing baya abadi state asigi lenga ki thabak tawriba employee ambanat 7 pay commission pikhe pay scale asigi matungena khwaidagi animba khusuma nasi thada lupa lising taragari bandagi horaga khwaidagi chawba se lupa lakh ani makhai phawani hariba thagi talab oina fangleba employee sing asidi akang napa pung kharada akang napa thabak khakta tawbana yambane adumoinamak saraba kalen gi masalakta namit chuppa amba thabak laikhom lainang barakta thabak suriba nupi sinmi sing asidade apikpa khusumal pire Nupi sing thengnarip awaba sing asigi henglaga constitution na piba kanglon gi matungina lairiba lengak asna miang changbiduna nupi sing gi safaga taba policy ama sembagi mathau tai haina miam gi maigai dagi su mat phongdok naragle makha tarakpa atopa pau amadana makru thong chawna project tharaga taru ngasi sangkaragane ore peyung tamlagane makru thong chawna punna lupa crore lising mari chamagane fugani panrong gi senpham oigada ba tongan ba national highway project taraga taru Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari na ayang sanggaba amadi ure tambagi tarong pangthokadawre. Tarong masida saruk janhan bagi damag Union Minister Road Transport and Highways Nitin Gadkari ayang ayupung tara tapa matamda Impal International Airport charter flight amada tunglagane. Tungde Impal gi City Convention Center da ayupung tara mathoi makai tapa matamda pangthokadaban national project taraga taruk sanggaba amadi ure tambagi tarong da saruk yagane.
Union Minister Nitin Gadkarina Chief Guest amadi Sub Minister N. Birendra Prasad tawgudaba thoram aduda Union Minister of State for Development of Northeastern Region amadi Ministry of Corporation B. L. Barma, Works Related Development and Panchayati Raj, Commerce and Industries, Power Administrative Reforms and Training, Information and Public Relations T. S. Biswajit, Lok Sabha की Outer Parliamentary Constituency की MP Dr. Heirok S. Phose amadi Rajya Sabha की MP Sanajauba Laisem Basar Uyagani Haire. Hayeng Union Minister की खोंगसत असिदा संगारम को दब प्रोजेक्ट सिंग अदुगे मनुंगदा National Highway 39 की इम्फाल मोरे सेक्शन की वांगसिंग दगी खोंखांग फाउब की डबल लेन की लंबी किलोमीटर निफु का तरुक सांपलुपा करोड़ सामगा निफु की प्रोजेक्ट माउदगी सेनापति सेक्शन की डबल लेन ओलखिबा किलोमीटर निफु का निपान सांपलुपा करोड़ सनी कुंठामगा की प्रोजेक्ट सेनापति कांगपोकपी कब्रू लेखा सेक्शन की डबल लेन ओंकप की किलोमीटर कुंतरे सांपलुपा करोड़ सामगा निफु चंगबा प्रोजेक्ट अबदि नेशनल हाईवे 37 जिरिबामदगी बाराक फाउबगी मनुंग दलेरिबा मागरू तुरेन मथक्ता लुपा करोड़ हुंफोगा निथोय चंगना साबा थोंग यावरे उरेप युंग तमगदबा प्रोजेक्ट सिंगी मनुंगदा नेशनल हाईवे 39 की तफौ कोकीदगी दाइली फाउबगी लुपा करोड़ साहुं फुद्रामा पंचंगना पाकेट कदबा किलोमीटर रोमदोय सांगबा लंबी की 4 लेन ओंकटपगी थबक इम्फाल मोरे सेक्शन की खोंखांगदगी लोकचाव खुदेंग थाबी फाउबगी लंबी पाकथोंगना लुपा करोड़ सनी हुंफो चंगना पाकेट कदबा किलोमीटर 13 की प्रोजेक्ट इम्फाल कोहिमा नेशनल हाईवे 39 की कोराव पोकपीदगी सेंगमाई फाउबगी लुपा करोड़ सनी कुनगा मपन चंगदबा किलोमीटर 13 सांगबा लेन मरी ओंकटपगी प्रोजेक्ट इम्फाल जिरीबम सेक्शन के नेशनल हाईवे 37 की कैथेल मानबीदगी कोटलैंड फाउबगी पुन्ना लुपा करोड़ सामगा मरफुद्रा मंगा संगदबा किलोमीटर 13 सांगबा डबल लेन ओंकटपगी प्रोजेक्ट यावरे इम्फाल मोरे सेक्शन की खुदेंग थाबी अमरी लोकचाउदगी मोरे फ्रेंडशिप ब्रिज फाउबगी लुपा करोड़ चनी हुंफोद्रागा निपान चंगा पाकेट कदौरिबा लंबी पाकथोकपगी प्रोजेक्ट तमेंगलोंग महौर सेक्शन की ओल तमेंगलोंगदगी फेलोंग फाउबगी लुपा करोड़ चनी कुंट्रागा मरी चंगा पाकेट कदबा डबल लेनिंग की थबक नेशनल हाईवे 129A की मराम पेरेंट सेक्शन की मराम सेंटर दगी मराम दुईगान फाउबगी लेन अनि पाकथोकपगा लोइनना हार्ट सोल्जर सेंबगी लुपा करोड़ सनी कुनगा तरुक चंगदबा प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे सनी तरागा मपन ये की मराम पेरेंट सेक्शन की मराम दुगानदगी उपुलो खुलेन फाउबगी लुपा करोड़ सामगा मरफुगा निपान चंगदबा डबल लाइनिंग अमदी हाल शोल्डर की प्रोजेक्ट यावरे नौना पाइकेट कदौरिबा तमेंगलोंग महौर रोड असी इम्फाल गुवाहाटी समनहनबदा ngamgadoribani आइरे अतई प्रोजेक्ट सिंग मनुंग दे इम्फाल कोहिमा की नेशनल हाईवे 39 की दाइली दगी कुराव पोकपी फाउबगी लुपा करोड़ चनी हुंफोगा मपन चंगना पाइकेट कदबा लेन मरी ओंकटपगी थबक नेशनल हाईवे 129A की मराम पेरेंट सेक्शन की बेंट्रा मैदगी जोइमी फाउबगी लुपा करोड़ चनी कुंट्रागा निथोय चंगदबा डबल लेन ओननबगी प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे 39 की इम्फाल कोहिमा सेक्शन की सेंगमाइदगी नीलकोठी फाउबगी लुपा करोड़ चनी तरागा निथोय चंगदबा लेन मरी ओंकटपगी प्रोजेक्ट लोइनना नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरीबाम सेक्शन की ओरिएंटल कॉलेज दगी कैथेल मानबी फाउबगी लुपा करोड़ चामगा निफु चंगदबा डबल लेनिंग की प्रोजेक्ट यावरे सिटी कन्वेंशन सेंटर द पांगथोकबा थौरम लोइरबा मतुंग द हेलीकॉप्टर तोंगदनि यूनियन मिनिस्टर मागरू द हेलीकॉप्टर तोंगदो चलगा मफम अतुदा थोंग संगाबगी माइखुम हांगतोकने लोइनना थौरम मदु जावरम लोब मतुंग द यूनियन मिनिस्टर असी इम्फाल थादोखिगनि आइरे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हायर सेकेंडरी की ओजा सिंह थापक लेपलगने कॉलेज की ओजा जाउन स्टेट असिदा लेरिबा लेंगा की एम्प्लॉय सिंह तरे सुब पे पीखरबा मतों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की ओजा सिंह अमसुंग मणिपुर गवर्नमेंट की हायर सेकेंडरी लेक्चर सिंह हुंदोकलगा थमलंबगी मयुक्त थबक लेपगी खोंगसंग संगशन गदौरे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टीचर्स एसोसिएशन GOPOT एना थादोरकपा चेरोल अमगी मतुंगिना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक त माइरोय सिंह तकपी ताबिबगी थाउथांग लौरिबा ओजा सिंह 7 पे चनहनबगी ऑर्डर था असि कुन फाउबगी मनुंग ऑर्डर थोक्त्रबदे मरी लेनबा थबक थोरम सिंह मथंग तांग कुन मथोयदगी लेपलगने आइरे एसोसिएशन असिना थादोरकपा चेरोल अमना हाई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिकमेंड तौरबा तगे सुब पे असे पीनेनबा कोमजाली सिंगनी तारागा मपनगी जुलाई थादगी लेंगाक तमरी लेनबा चे सांग सिंह पिसिनबगा लोइनना हाजदुना लाकपनी अदुबा पॉलिटेक्निक की ओजा सिंह की मसिंग जामदबनी करिसु तौबा ngamloi हाइबगी मतागुम ngasi फोपा ताबिद्रे ओजा सिंह महिरोय सिंह की केयर की खल्लगा असुक सांगबा मतमसी खोंजंग अमता संगसिनदा लाकपने अदुबो ओजा सिंह की खांग बंगबगी वांगबदा लाकबदगी थबक लेपगी खोंजंग asi संगसिनदुना ऑनलाइन क्लास तरुक्तबा मतमदा पॉलिटेक्निक की महिरोय सिंह अमदे
Mahiroi Kunagi Kanpiraga Mahiroi Lupsina Warobigano, Masi Manipur Lengak Natogan Bane. Education Minister na Masamba Polytechnic Lama Matamda Wafamasi Ava Piram Labane. Matung Tarak Padasu Controller of Technical Education Amasu Polytechnic Principal Anidasu. Pay revision Wafam Ava Piduna Minister na Pongtok Lambadagi. Kongjang Changchindana Lakpane. Tungda Association Kimpusinga Minister Masamba Anirak Unaduna Tarisu pay revision Pinanabasu. Haja Kiba Lady Anusu Cherolo Makatana Fondorakle. Amoromda Manipur Government Higher Secondary Lecturers Welfare Association Kingarang CC Higher Secondary School da Pam Kiba Interim Committee ge Mifamna Education Department gi makada leibo oja sing da ROP lisingani taraga mapan gi batungin order thoktraga di pen down strike sathargani aina lag thokre High School Living Certificate amasung Higher Secondary Examination 2021 gi result committee da yauribo oja sing thabak lepagi khongjang asida sarwe agane ROP 2019 asi sahi ani gi mamangdagi hauna chanhan binanaba Wakatuna Laki Bani Adu Balanga Kasina Tabi later and Association Asigi General Secretary M. Jadomani Tadorpat Charolamana Bakatare. Longa Koireng Jot Club Ki Ayabajautana Picnic Toba Film number Yaroi. Impalis Amazon Kangpubi District Ani Asigi Luna Badalate but Longa Koire Breast Amazon Masiki. Akoibigi Saruk Hadvilo River Asida Komzalising Anitara Mangataki Aripamapam Asida. Toganing da ba fataba thodok toktar ba makal amadagi picnic to ba yade and longa Koireng Jut Club amade longa Koirei Humans Development Society da thingdona lakle haujik su athing ba adumuk makatana thamki gane masiga loina ba pam asida hana ayaba logdana film video album shooting to bagi athing ba thamba makatana laiki gane aire wafa masiga mari daina longa Koireng Jut Club na thadorak pa charola man ai COVID-19 pandemic asigi leptana Hengalak pag luida na lura ba tanpam asida ariba breast amsung lok asida mi leptan lakpa hengalakle maramaduna longa Koireng breast amsung masiga akoi bigi saruk haibi lok turel asida mathakta panjari ba athing ba tamli ba asigi mathakta lam koi ba lakpa sing oina mafam asi sang pathingle loina na kana gumba mioi amatana mafam asida iruba gari samba ising chokpa ising sing ba nga pha ba yaroi hariba athing ba si kana gumba miusin inda ba thugai ba thengnar ba police ki mateng logduna akoi ki mathakta action lokat Kangpokpi district ki manung chana lairi bat longa Koireng village asi COVID-19 free village ne maramaduna khul asida changlak pa amadi khul asi lalaga lambi da chathok sachin tawba mi khodimakna government na piriba COVID appropriate behavior sing maru oina face mask hapa social distancing sing banga na chatpiu kanaguma COVID appropriate behavior ngak taba thengnar badi mi adu fine thengane Manipur ki hauji koiriba COVID-19 gi film asi yamna nungnang ningai ni maramaduna government na COVID-19 pandemic asi thengna na ba amadi laksina na ba lokolagli ba thabak thoram sing asida ai hoi punamang na cooperation PBC ai hoi khudima na COVID vaccine kap thok na thar web tagi ngak tona da ba honamina si ana serolo dan makata na haire maraga sida sanabagi pauda ngasi atheng bada sanakiba England amad Italy final match ki horokpa minute ahumda England na goal amad chanduna mangjin tharaga satke Second half matungi humbugatar suba minutes da Italy na amuk goal ama chansindun apiba matamda goal amamamda manake madugi matung extra minute haptuna sanabada su goal amada sanabagam kide penalty kaunabada Italy na England bo goal ahum ani da maithiba piduna UEFA Euro Cup ki final lauke makatarakpa atopa pau amadana nongmaina kaptuna hatkre Koki Lalhulup United People's Revolutionary Front UPRF Martin Group ki leader amangasi Assam ki karbi along the Lalhulup asiki gathered amana nomai da kaptuna hatkre aire Pawasina Leikhidraba mi adudi mangin kogi allies Bherafan koki ne Bhag Langom Beles ki Nemboy khul haudagi ni aire Magasi ayu angan bada bhag masama ki gathered amana nomai da kaptuna hatkre bane Maki asi bhag sanga du postmortem ki thambak Tifu Civil Hospital da purakre aire Arwebe the content sing asigi marwebe pau khara asiba pau tam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biri popuna pothaga sari channel asina tom da kana badi subscribe tawbi tribusina subscribe tawbi romoloina like and share tawbu sukawi kan pramba po amuka na thaga sari